yazi isikhathi esiningi mawuphila nabantu madoda ubheke ngendlela ababe sebebuka ngakhona kuyakusengathi babuka enye inyamazana elempondo edla inyamazana elempondo njengayo. Khamba nazo izawuni zami phansi khona le cholocho madoda emakonikazini uneva nkomo laphana hamba nayo amabhosa besabe umzansi phela yehle ngephansi leplanting ngilanda umthwala isibhofu madoda ngiyabathanda kakhulu laba madoda abantu bathi khona hayi isimama sinje fana kandlovu kuyamele ukuthi uguqe phansi ukhuleke naye lo phezulu esiphila naye singamboni madoda. Haleluya, amen. Baba lenkosi malibongwe. Adzo yakhala madoda. Mwana usingatate nopinda notibula tibula tibula mwana usinamayi nopinda notibula tibula tibula basele isifuto sakho befuta abantu bephila ebuzansi awu madoda eva nkomo emakonikazini.
by Bobla Demand. That's all. Abadala bethu ma inkukhu zingalala siziningi madoda akusoleki ngitshona yodefifi izima lenyamazane emuntu madoda ngoba yiyo efuza amanzi atshisayo emhlabeni masopa kasta komaka ebhangale lavana Sabat. Behleli mfowethu sijayive nasingoma atso Sky Max wenza waya iwe isikhathi esiningi mawuphila nabantu madoda